na o tome da mogu to učiniti u prethodnu prijavu Centru za kulturu koji je organizator Đurđevačkog sajma starina. Prirodno kretanje stanovništva u Hrvatskoj bilježi prirodnu putanju. Dakle, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, samo 2007. godine iznosno kranje većine kina, među kvinama je 40.000 umrlih više od roditeljeve rođene djece. U 2005. godini zabilježeno je 41.910 tisuća beba, dok je umrlo